Azano kho kumtslaw alhu ki kimyepe thapek sajal pagani. Kumtslaw azazalalo ki vipet hatsani. Isha azazala sha kyulo. Ningno azato sheno junsha kyuye. Kristo mihikyu aza ipikyulo junshani. Kristo mihikyu azala kiye kyu toy kyu kya. Hipau itinike renguno. Ningno Kristo mpi eno pau gushorili jujkelo ishi tulaine. Atru shi submission. Kristoye alhum pito en alhuke tishi aginamu alhu khemi shinike kishimoy eno pukaptsamoy ikemu ba khpe ap alhu goklu shi khinikyu pukaptsa eno ap alhu zakts kholono khike Philippian mes akedo kini ajula kilono toku tihudoi ayeglo totimiri kiptimi papishi aginamu alhu zakts gokululono akimi kholo khulkemi shulkemi no Kristo mihikyu azalaki kepi itulane atzo Corinthian mes akedo jarkhe ajuktu Ephesian mes akedo pungu ajumkuktu kucho yes hipakholono Kristo no akuko kutsu tihutoi kiptimi akimi no totimi anpu kutsike pi ani totimi lakino asho kyu toi akivi eno ajaje bi aginamu akibolo akimi gokulu eno kholo khimlano ajagaye paya abokha atu shikpumlano apike atro Peter akedo ktu ajula kilono jagatsini nimno hipokolono totimiye kishi akimi gats kholono akibishi khilmasa akimi gigihu sikimsalono khilmasa keno yepepa kyu itlunani akini ushi sacrificial akha ajikitsu Kristo no pau kikimie akikheu agyubecho nyung renguno pa khukubube mono akhtolo ekipepe tsveke toy azano khoye li te anli eno kiboremuno li kh ekipepe tsu ajegyu itlaine aholies shirlaki akubulo netlunani Ephesian mes akedo pumu ajukini azakuto mono archa armeshi arinamu li khpe petsno akibo putu pachini ikemu hamiye alo kuguno eno alo kivido liki ngoveno aveksa atoka eno shilkusa erivaye akibo kriveno boyechini Kristo mihikeu azalakiye adokumtlo li kibo pevemono sushope ajini Johannes akedo chiri ajuchirlono jatache kishi Jesu Kristo berikeu akiviuno beri keptorukto ajingeno hipoluno Kristo ki mihilaki shiri azak khlo ki mirislani purity aktu shiri akimite gushorili enum kham khikyu nimno Kristo khlono itulakyu dei paya agokulu akimtsa akvu kimyekini klakshi khkhikyu dei Kristo mihikyu azalakiye li khlo kupukini kikimye akimtsa akvu eno klakishino pana nuj kivishire khajene abdi shire akirinni igono akhkts shigyu akirinlo amlo kts kristono adokumtslo adokopeno inkhuchegetoi kristo kimhi pazalakiye lido kivi kopeno alusasik poshikyu khajene akirini kutomo shijegyu nu yekile mu pahave mugebi Saint Augustine no paza shepe shiri kishi paza kirin vecho pak khilil keno pak shepe tsketoi azano khopelo kitaw kamtsungno alo akirin lono alo sasik tsikimere khilkyu aza shilpenke bilane apmu shiri aloj gvu and inner beauty Kristo mihikemi lakiye asho korek rujkivimuno alo jkivi piril keme shimasai tiye kucho mikcho alhu sikimsa eno piriveke toi Kristo gushorili pepul keme shimasake tishkyolono nikkhlo alo kiki alo korno eno alo kivi heshelchene ahole shirla kaju shiri aturo Peter akedo la kaju la kilono tsini eno pivekyu toi alo noi perekyu kikimye kupukini klakishi hipoko piril kivechuno totimiye asho jkivinguno alo juvil chenge ikemu totimi kuto mono
paye asho kere kere jukiviye aloge bushangemo akimi simsamo akibolo amlotsmo paye kikimye kaha paye kupukini kesekhe kulukutu kulu eno klakshito timshikh mogive chono mtumna shwe eno paye yogono aiksashiri ituluri khuwe jene tirongno azano khopelon re ishatsale paulo no ye kristo mihikiu aza totim kivila kishilono klakshi kupukini kikimye alo jukivi piril kyu totim shilpenge atsebo bepulani ashakashi ishaza zalalo aza kijehino alhuza hipauchilu inulangeno alhuno kumtsi kimye eno kumgatsa penge nikirin betsane atoto hipaulo sikhalu kepukto mani ikemu ningno aku kholono alhuza hipadope azano khakumtslo kumgatsi eno ksajalane alhuno kumtsi kumgatsi eno kumtsi kha khupshuza penge ikirin betsani kumtsi shikimti alushe